الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن فوتيتو درس التفسير مو ودتين على ربيال كبسة إسارة بيتين ليج أجولر بيتين مسجد التقوى يا الله سبحانه وتعالى مو بندرويني كجون كذي كالجنة إن شاء الله إلى طريق الله سبحانه وتعالى يا الله ودو كلا نارو بدي فيديو جمانا في مجد ما درني في مجد هراي يو مو بندرويني كذي كالجنة. Enen janguna ha sifiden wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko inni bani Israil kanyum e ko wi'ete an-nasara innu be wondema Uzair ibn Allah e innu be wondema Isa ibn Maryam ibn Allah. Allah subhanahu wa ta'ala inni subhana hare Allah subhanahu wa ta'ala no wodditi e hebugol ko dum wi'ete innen biddo no woddite ko wi'ete jogi bibbe rewbe hare Allah subhanahu wa ta'ala non no yetade be ahlul kitab himbe defta ben al yahud wan nasara hare ko e darnde honde be darani julbe ben ko honde tuma hare be faala ya wabu sabu ko tuma anduda goddo ko anni yanima ko wo si wawa andude ankadi ko darande honde hanuda darade e telle mabbe Allah dali jente onon be julbe watton e yili be fewtiron noppi mon din fino naniron famiron andon ahlul kitab ko dum woni e dabbude jungo modon. Allah dali walan tarda anka al yahud hare al yahudiyan ko ben hare welaka few falanaka few weltora few walan nasara wana an nasaran ko ben be weltanaki few be welanaka few hatta tattabi millatahum ha jokken dina mabbe kan hare ko ya andu ahlul kitab himbe defte ben on weldi wo nyande accutura l'islam on weldi wo nyande ɓoriɗa ko wiyete islam on weldi wo nyande accutuɗa sariyaji l'islam ɗin nyande tawata ara a yennay diina hajuma ala e naamu mawɓe ma e diina mawɓe ma hajuma ala e ko wiyete aljanna hajuma ala ko wiyete hiite hajuma ala ko nden nyande noon ɓe natta kaari haray o gayni intégrade oɗo gayni famude ɗe leyɗe ga haray nden nyande on andu ko nden nyande perduɗa Allah ko ɗum dali on ɗum lan tarda ko ɗum aynani ɗo lan o lan ɗo ko ɗum ɓeynatama wo ko harfu honɗum nafyun wa istiqbal haray oɗo ko riwugol ko aroyta mi mana onon ɓe julɓe wota o miijo dey ɓeɗo ñande go ɓe jaɓay famodiron e hoore dina mon kalla haray konko habbiɗon ɗon wawata wonde few saabu ɓeɗo on wawi wo weldude so woppi ko jokkuɗon kon hande noon buy woppino ko jokki kon fof hande kadi noon ɓe inna joni awa ar noon joni waɗen yewten tawata a hayki no kanŋe ɗe joginoɗa ɗen a hayki jamanje ɗe joginoɗa ɗen a hayki aljanna a hayki piiji ɗin fof a wattitiri e hiite e ko wiyete azabul kabre. Allah daali walan tarda anka welaka aray alyahudiyankoɓe welaka e ma ko nulaɗo yewtere nden fewti kono ko mofte ɗen fof faada ko nulaɗo inna haray alyahudiyankoɓe weltanakima annasarankoɓe weltanakima ha ñande jokkuɗa dina ma kan haray noon ɗum ɗo yewtere nden ko nulaɗo fanda kono ko mofte ɗen fof natori ka yewtere onon ɓe julɓe kañum kadi mantorayɓe ko wiyete tawhidi wondi e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata hara ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam okka piiji ɗi annabaɓen fof okka ko wiyete alshafa'a ñande fof ma pi fof gittay yahaka annabaɓen inna walle men fof inna kañum nde a wawata wallude nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ko ɗon ɓe arata ɓe wallito mofte maɓɓe ɗen ɓe jonne ko wiyete alshafa'atul kubra ɓe ara ɓe tefana yoga e mofte maɓɓe ɗen ɗum ɗon fof haray ɓeɗo no jangi ɗum ɗon ka defte maɓɓe no andi sifaji nulaɗo ɗi sallllahu alayhi wa sallam nde tawde hiɓe andi ɗum ɗon ko ɗum waɗi kala jokkuɗo nulaɗo ɓe iwtira e ɓawo ma ha ñande accutuɗa nulaɗo accutuɗa sunna maɓɓe o accutuɗa ko ɓe noddi kon fof ko nden ñande noon ɓe jentotoma. Allah noon daali qul mako annulaɗo inna hudallahi haray ngal peewal Allah e o alqur'ana e ka dina ka mi addi ɗo e o l'islamu mo mi woni e noddo ɗo huwal huda ko ɗum ngal ɗo toni peewal Allah ko nugaada daali ɗo haray peewal ngal nulaɗo ñiiɓi ngal e muɗum ko ɗum woni alqur'ana e sunna nulaɗo on Allah daali huwal huda ko ngal ɗo toni peewal mi mana Allah subhanahu wa ta'ala ko faala e yetade ɗum ko kala peewal ngal jokkuɗa si wona l'islam Allah memoyta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kala jokkuɗo diina hara wona l'islam Allah memoyta ɗum ɗo yawmal qiyama. Amma si en waɗanay ɗum ɗo ko wiyete titre hande titre darsu men on ko at-tahzir إن وندم التحذير من اتباع أهل الكتاب
Allah hulɓiniri en fi jokkugol ɓe wiyeteɓe ahlul kitab. Allah hulɓiniri en ayaje ɗen ko ɗum woni e ɗumannade hulɓiniri en honɗum inni onon hey onon ɓe julɓe faalaɓe yewtudude e ɓe Allah no andi wondema ko faala ɗon ko yewtu famodiron kono ɓe on wata famodirde saabu on famodiri wotuma hay ko ɗon ko jogi ɗon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jonno mbay on wawata haykude ɗum ɗo haray jokke lawol mangol terto ɗon ko lutti kon saabu haray ko ɗum wiyete saabu Allah noon dale qul yeetoɓe nulaɗo innal huda pellet ko wiyete inna hudallahi pellet peewal Allah ngal huwal huda ko ngal peewal ngal andu ɗon ko ɗum woni al-islam Allah noon dali wala in ittaba'ta wallahi sa jokki annulaɗo ahwa'ahum mbeleɗe maɓɓe ɗen e penale maɓɓe ɗen e ko ɓe faala kon ba'da alladhi ja'aka ɓaawo nden hunde ardema min al-ilmi immorde e gandal ko ɗum woni al-qur'ana malaka min allahi haray alanamaka Allah min waliyin ko ɗum wiyete giɗo ɓannowoma wala nasirin wona wallowoma kañum kadi darto fi wata bonere waɗo e hoore ma daiman ko noon nun inneten oɗo khitab nde yewtere ɗo ko nulaɗo wona e yewtede kono ko mofte maɓɓe ɗen faanda Allah daali wondema haray ko wiyete kon diina ko ka diina ka ñi'uɗen e hoore muɗum wiyete ka l'islam haray noon yimɓe defte ɓen on famodiri wo sa hayki l'islam ko tuma haykuɗa l'islam wo on tuma noon ɓe jala ɓe yaltinane ñiiƴe maɓɓe ɗen joni noon Allah inni wondema pellet noon si tawi woni tun en jokki mbeleɗe maɓɓe ɗen saabu ni ko nulaɗo yewtaɗo fimin kono ko mofte ɗen kadi fanda si en jokki mbeleɗe maɓɓe ɗen ɓe inni wata on juulu ɓe inni wata on tiggo ɓe inni wata on ɗum ɗo haray ɗo wawi yarde ɗon wawi fimude ko leyɗe portoni ko ɗum ɗo e ɗum ɗo min waɗanayi on ɗum ɗo e ɗum ɗo on jaɓi mbeleɗe maɓɓe ɗen fof e hoorele badama ja'aka min al ilmu ɓaw alqur'ana on arde yeeto on ɗiɗo piiji no dagi ɗiɗo no harmi ɗiɗo no waɗe ɗiɗo waɗetake ɗiɗo naada e aljanna ɗiɗo naada e hiite alqur'ana on ari yeeti en ɗum ɗo fof min al ilmi e hoore gandal Allah daali waɗuɓe ɗum ɗon ɓe malakum min allahi malaka min waliyin wala nasir haray waɗuɗo ɗum ɗon on ko nulaɗo ma kana kono ko fof fandaɗo haray waɗuɗo ɗum ɗo o yawmal qiyama wala giɗo haray ko mboni giɗo moƴƴuɓen haray ko ɗum ko annaba ɓen wa siddiqina wa shuhada Allah noon inni wala nasiru ala kadi walloma saabu goɗɗo no wawi wonde giɗo ma hara o wawatama wallude goɗɗo no wawi wonde o wallete kono haranamo giɗo ma Allah noon riiwi ɗin ɗon ɗiɗi kala inni o heɓata ɗi ɗum fof yawmal qiyama jaka enen andi ɗo honɗum haray koko wonɗen e ɗaɓɓude kamɓe on hiɓe darani en labil mirsad hiɓe darani en honɗum kat tum bere ɗate ko wiyete kon ka ɗate cele habdiye tuma ɓe inni wondema on naɓi diwo a taway piiji go ka diina an a tertinoke haray noon Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri en wondugol e ko wiyete himɓe ɓe fof la yanhakum anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru haray hiɗa yamira an julɗo on wondudugol e feddeji ɗin fof kono noon findema nden tawhid ma on ko hooliɗa kon ko tawruɗa mawɓe ma ɓen kon ɗum ɗon ko ya waɗu hunde laaɓude wata jaɓu an e goɗɗo powɗodiren e fi nden hunde hande noon en yeehi no ha tawata hande ko kamɓe tigiri yatotoma ɗo haray ɗum manno ɗo haray onon on gollirali haqqille onon ko nande muɗum bani adama on julɗo on ko yamira ko wondugol e kala tagaɗo teddina bani adama o sabu l'islam o noon wala kad karramna bani adam min teddini fi bani adama kono finde ma nde yo taw hara ko nden ɗon hikki yeeso haray aqida ma on ko ɗum ɗo hikki yeeso wota wattitir aqida ma on e fi jawdi e fi ɗuma saabu ko o aqida ɗo sirtirɗa an e mofteji hedditiɗi Allah noon inni alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte sabu Allah subhanahu wa ta'ala ɗo yeeti ken wondema lan tarda anka al yahud wala nasara hatta tabia millatahum hara hiɓe defte ɓen ɓe weltike wo ñande ɓe hi anga jokki dina maɓɓe ka kono alqur'ana on da'iman toñata alqur'ana on noon no yeetade no jeeya e himɓe defte goo nanuɓe alqur'ana on tun nani fiinulaɗo tun terti ko jokki kon fof kañum jokki innali wondema koyo jokke hiɗe mari alu kitabe ɓurɓe ɗurdude men ko ɗum koyo julɗo terto ko jokki kon jokkaɓe ɓeɗo noon kañum ɓe alqur'ana o mantiɗo ɓeɗo kañum ko kañum terti fenade nayi e jokko e gonga on won abdoullahi ibnu salam abdoullahi ibnu salam no jeyano e kohojo maɓɓe ɓayi nulaɗo o nani alqur'ana on no jange o nani sifaji nulaɗo ɗin ka defte makko o nani ko alqur'ana o woni e yewtude kon o inni ko oɗo tigiri janta fi muɗum ka defte amen o silmi ado yo silmude num hari ala hoolaɗo e nder madina hewtimo ñande mo silmuno ɓay ɓe goɗɗo yeehi yeetike ɓe inni ene abdoullahi ibnu salam ene ko neɗɗo moƴƴo ɓe fof ɓe jooɗi ɓe inni on ko kohojo amen on ko on min halfini piiji amen ɗin fof
on so woli tum men ɗoftoto ɓeyni awakari hande Abdoullahi ibnu Salam silmi ko ɗon e ɗon ɓe hawti ɓe noon bonɗo ɓuraɓe ɗum ɗon ko ɗum holli ko wondema haray nde finde nde yawotote ɗon fi muɗum o tawhidi o ko tawruɗe mawɓe men ɓen wondema haray koye hoore l'islamu haray ko nde finde hanuɗen jogitade siɗen faala moƴƴere aduna e lahara siɗen faala aduna e lahara mawɓe men ɓen ko tawhidi tawruɗen ɓe koyen jogita on ɗon tawhidi haray ka dina ka wonɗen e ɗumannade hande wona ka tertede ko ka ɓanti fi maɓɓe ko ɗum waɗi sen ɗaɓɓi ɓantal hara wona ko ɓe jokkuno kon on noon koko seydina Umar maki kon haray l'islamu on ɓanti fi amen hari komin fus l'islamu on ɓanti fi amen mais kala kadi tertiɗo l'islam on Allah jippinayi fi makko jake gandi ngal teddungal ngal wonɗen e ɗaɓɓude haray ko se ruttike e laawi ɗi andiraɗi mawɓe men ɓen konnguli moƴƴi jokkugol diina woɗɗitagol yiingo woɗɗito ko ɗuni ngenari woɗɗito e ko wiyete janfa ko ɗin ɗon andirano ɗen fewndu on tuma Allah ɓanti fi meɗen ɗi terta kañum kadi hiɗen andi hande no fewdorɗen no Allah daali alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte tawra taw e injil on silmuɓe ɓen yatlunahu ɓe hino janga haray alqur'ana o ɓay ɓe silmi hiɓe janga nde no nde hanira jangirede noon haqqa tilawati no nde hanira jangirede noon hiɓe jooɗo kadi taksode ƴeewa ndara sifaji a nulaɗo ɗi ndara ñawoje l'islamu ɗe weltora ulaika ɓe sifaɓe ɗo yuminuna bihi ko ɓe ɗo woni gomɗinɓe alqur'ana o bimana hiɗen mari alul kitab silmuɓe ɓayri alquran on ari nulaɗo noddiɓe muɗum ɓe daari ɓe tawi wallahi ko o gonga ɗo habbano ɓe ɗofti ɓe jebbili ɓe janga nde ɓe gollitira haray ko ɓen noon Allah subhanahu wa taala ini ko ɓe gomɗini nde jake gandi l'islam on ko gonga yewtiken fi alul kitab kono inni no jeeya kadi alul kitab jaɓuɓe gonga on silmi Allah inni wondema ɓeɗo haray ko yimɓe fewɓe ni ko yimɓe gomɗinɓe qur'an wa man yakfuru bihi kala noon e nder ɓeɗo kañum kadi yedduɓe qur'ana o alqur'an on inni fa ulaika haray ɓe sifaɓe ɗo humɓe alkhasiruna ɓe woni perduɓe Allah noon sappiɓe ɗo inni kala yedduɗo ko wiyete qur'an hanki hari ko alul kitab wona e yeyetede hande ko pop kala yedduɗo alqur'ana tawi no fiɓori ka nder ɓernde muɗum wondema wona gonga ma weltora ñawoje Allah ɗe ma inne wondema no ɓurni ñawoje woduɗe ɗen ɗe bani adama waɗi hoore ñawoje Allah ɗen tawi mo fiɓori ɗum ɗon o feeta ha ngaka Allah daali fa ulaika ɓe siforɓe ɗon humɓe haray jente moƴƴame yeeto on ko ɓe woni ɓen ko ɗum woni joddi maɓɓe alkhasiruna ko ɓe woni perduɓe jaka en andi Allah subhanahu wa taala ɗo kadi inni wondema kala ko wiyete mo gomɗinali l'islam mo gomɗinali sariyaji l'islam haray oɗo jeyama himɓe perduɓe sawa yawmal qiyama Allah memata hay e fuy so wona siforɗo ko wiyete al islam Allah noon inni kono yo ahlul kitab surtout noon ko wiyete bani israil wurduɓe e nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ya bani israila kono yo ɓiɓɓe annabi yaquba kono yo ɓi moƴƴuɓe sabu en inni wondema Allah ko noddirta bani israila ya bani israila wolata innata alyahudu wannasara ko noddirgol goɗɗo e mama soroɓe mum moƴƴuɓe ɓe ɗum hino waywa sa nodditiri goɗɗo inna yo ɓi moƴƴo haray ɗum noon ko teddingol ɗon ya bani israila kono yo ɓi moƴƴo kono ɓiɓɓe annabi yaquba uskuru andite ni'matiya ɗi nemaji allati ɗin an'amtu alaykum ɗi mi nemini e hoore moɗon wa anni no min kadi e hoore ɗum ɗon kadi fof pellet faddaltukum mi ɓurni on alal alamina e hoore windere nden e jamanu moɗon mi ɓurni on honɗum e hoore windere nden e jamanu moɗon wa illa e mofteji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude kono ko mofte nulaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam Allah daali kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar Allah inni aray mofteji ɗi Allah tagi ɗin fof ko mofte nulaɗo enen sallllahu alayhi wa sallam ɓuri moƴƴude ɓeɗo ɓe ɓurnama e jamanu maɓɓe fewndo annabi Musa hari Allah ɓurnuno bani Israila e jamanu maɓɓe amma ɓaynulaɗo nulama ko mofte maɓɓe ɗen ɓuri mofteji ɗin fof sabu ɓe kamɓe attoto natoyde aljanna ko mofte nulaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallama attoto natude aljanna haray kadi ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama hertina ko wiyete alshafa'a haray ko wiyete tefore Allah daali kono bani Israila ono ɓi moƴƴuɓe ko hanuno kon ko yon jokku nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam andite nemaji ɗi mi juuri hoore moɗon e mama soroɓe moɓen mi dandiɓe fir'auna mi jonniɓe almanna wa salwa mi taƴintiniɓe maayo ngon innen wondema mi addaniɓe nemaji fof
ɗum ɗon fof onon on anditade fi yon jokku nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jokko nde alqur'anare saabu jippinɗo tawrata on dandunoɗo on to on kon kadi jippini nde deftere ɗo ko on immini o annabajo ɗo on hanano dartagol mo hanno ko hanuɗo ɗon ko jokkugol oɗo andi to nemaji jippinoɗi hoore mawɓe mon ɓen andi ton kañum kadi o annabajo ɗo e nde deftere ɗo ko nema si on jokkiɗe. Allah noon daali wattaqu yawman hule ñalande la tajzi nafsun an nafsin shay'an de tawata wonki wo wonki yoɓantaki a wonki hay e fuy wala yuqbalu minha adlun haray sottari kañum kadi jaɓetake nden ñande jaɓetake joni sa hewtoy ton a tawi ko aden hiite innami jonnay ɗum ɗo Allah mi hetto ɗum ala ton ko wiyete fidiya sottari wala tanfa'uha nafata kadi wonki wo wonki nden ñande shafa'atun tefore avocat ala ton recours ala ton pus si woni tun ha وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية si golle maɗen peesama tum tawi moƴƴereji maɗin peesi a yehi ka aljanna si bonɗi maɗin peesi a yehi kañum kadi ka hiite saabu ton avocat ala recours ala innen kañum kadi sottari ala yomi yoɓu ɓe accitanmi maɗum yomi yoɓu amande ɓe accitanmi ɗum ala ton ɗum ka adna ga sifori wala hum wona kamɓe kadi yunsaruna woni ko wallete jaka en andiɗo oɗo aya ko yetagol bani israil e ahlul kitab koni jokke o nema jeppiɗo e sa'i moɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum ko wiyeten e alqur'an ar nden saabu son jokkali nde ɗo ñande goo aroyey tawata wonki wo wonki yoɓantaki a wonki hay e fuy tefore ala ton sottare ala ton ballal ala ton en ini noon wondema al ibratu bi umumi al lafdi la bi khususi sabab ko bani israila ɗe ayaji ɗo jippi kono ko en fof yetade hulen ñalade dey ñiiɓen e ka dina dey ten accutu ka dina dey ten accutu ka dina ka tawruɗo mawɓe men dey saabu ñande goo aroyey hara wonki wo wonki wawata yoɓande kiya wonki wonki wo wonki wata sottande kiya wonki fi ko babe ma hari hino jangi no rewayno Allah an a jaɓaɗi haray ɗum nafatama dey haray noon kañum kadi sottari ala ton wala hum yunsaruna wona kamɓe kadi woni ko wallete haray ayaje ɗen ɗo ko yeyti en hannde haray koye meefiyo e jokkugol ko wiyete alul kitab sabu alul kitab kañum ko faala ko en terto nde fi ndede jokkuɗen tertoɗen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tertoɗen alqur'ana tertoɗen a sunna yeeɓen namuji meɗen yeeɓen ko tawruɗen mawɓe meɗen yeeɓen hay fi teddugal meɗen ngal sabu ko ka dina ko sabu ka ɗo teddirnoɗen haray ɗum ɗon fof haray hiɓe ɗetti programme ji fi bonnugol ɗiɗo fof Allah noon inni yen reeno sabu ɓeeɗo e weldi wo ñande woppuɗen naamu men on e ko wiyete aqida men on haray noon hiɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ñiiɓin e aqidatul islam yo Allah subhanahu wa taala ɗettutu en kañum kadi hara ko en yaafaɓe maayiden e kalima la ilaha illallah haray nulaɗo noon maaki sallllahu alayhi wa sallam kala maayiduɗo e la ilaha illallah tuflihu haray on tigui malay yo Allah subhanahu wa taala waɗu en himɓe moƴƴuɓe malaɓe malakal mawti ɗettita en hoore la ilaha illallah yo Allah dandu en bone ko wiyete ahlul kitab yo Allah okkore nafaji ko wiyete ko iwrata jungo maɓɓe danda en boneji maɓɓe ɗin haray nan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh